glad to see. All the players is good, and they are champion, and we are not takut of them. We're going to play football. We try to play out the best things and try to get good result. Buat everyone game. Ya, katanya kita tidak terlalu kita tidak takut sama mereka, dan mereka menampilkan permainan mereka, kita juga akan menampilkan permainan kita. Katanya bagus semua. Kita hanya coba untuk memainkan sepak bolanya kita, nanti kita lihat nanti siapa yang lebih baik. All them national, international players, naturalization players. Ya, pemainnya mereka semua bagus katanya. Timnas, naturalisasi. Like Persib, saying like Persib. Maybe they are, for me, stronger than Persib. Bagi saya mungkin mereka lebih kuat daripada Persib.